aya basiya kongera turya indi show noneho abakunzi ba Hola Movies mwigire hafi dutangire yo bise SLAX nyuma y'akaririmbo ka Okama na Kenny Solo the best best baba sore tureshya rwarungano sorry bakoranyemo abadutamo umuzigo babana badutayemo umuzigo perfect to be beautiful. You are perfect to be beautiful. Wamwumvishe timitimini ariko nguciye urwaho na hey yabitamo umuhungu da uzisaba mujyanye mu rugo mu biki dutangire bise SLAX abantu mukunda Hola Movies mumaze iminsi muvuga ngo kandi ngo nkwa mba mbabona iyi filime ubundi bije guca amazimwe Kaboyi niwe wayinzaniye arambwira ati fata turebe icyo bizakumarira nanjye kambatemo ndebe icyo bizabamarira ati nakabikubwiye kubwira ko nkukunda ariko hehe kunda I realized kutigeze umenya ikindi mu Skia Kenny Solo here we go yo of course you are beautiful so you are still beautiful kata tore wandashe mu kiciro umusore ariko mami let me let you know zikindirimbo ari ihagarariye izindi muri East Africa uwamamarirwe ugira uwanjye ati nkakugira nkabita best ndi kubabona ubuziraherezo nanjye Kaboyi agira best noneho cyababwira nk'ibintu baba barimo cyakoze aba ba best bambuza kwikorera akazi nk'ubwo muri mu biki ndagukumbura sinakubona umutuzo nawo nkawubura batunjyana utaziga kuzira iyo nza kuba mfite ubushobozi ariko gukundana n'ibyanjye byose dutangire iyo bise SLAX Hola Movie abantu mukunda filime z'ikikango mwicare nanone mutera agatebe kambanze nigishe babana mugani wa Skaitu wa Papa Dope Boy ngo mwicare mwige ntuze kumbwira ko kirara cyari zuba mwanyanditse ntuze kumbwira ko timu ntuza na timu ntuza nimba Skaitu nk'ibiki cyamugani niririya zuba riba ryamukaranze ntago izuba ryatse Kabo ahubwo banyabyaha mutangiye gushya gake gake hano byanyu mubitangiriye ku isi wari wumva ntakubushyuhe ko njye nkijijwe so timitimini ibalebano yo revo Kaboyi rero nawe mwana yica akanyoni banganereka ya publicité yanjye ubundi niyi East African Community kungwara zananiranye barakuroza ucuruza uhomba urwaye gute sinezite asima kuvurisha miti urushwima kujya mu n'uzidakama yujuje ubuziranenge muganga Aida kuva muri Tanzania muganga Aida ubundi niwe muntu wenyine wagufasha izo ndwara abandi bose Aida agenda urwaye urushwima ukava urwaye n'igituntu ufite ibibyimba mu nda barakwibye ucuruza uhomba gute sinezite amakimbirane ntubyara ushaka kongera ubugabo nta bushake ugira mu gihe cyo gutera akabariro ko bagezaho nkunda rero ubundi aha niho nanjye iyi ndwara nanjye umutwe udakira ugomba kujya kuyivuza ku bagore gute sinezite igicuri imitsi imitezi urushwima kutajya mu mihango kw'abakobwa
n'izindi nyinshi tutavuze hejuru. kaje ari akabyimba baragashima. Musigiti n'Akagera Motor ku gahanda kajya Ijari muri metero 30 gusa uzahasanga icyapa cyanditseho Aida Herbalist, cyangwa ugahamagara kuri izi nimero zikurikira 078 99 22 250 cyangwa 072 23 72 610. Dr. Aida kuva mu gihugu cy'abaturanyi. Izo ndwara zose fata iyo nimero 078 99 2350 cyangwa 0722 372 ubundi izo nimero baragufasha. Marikiya aragufasha wagwane. Cyoshye ntuza nama ntuza. Cyoshye imbwa nama si. Ituirendi ni tears. Doraho nicariya. Tanga nasoza kuzisoma ajye kuririra hanze gusa ibindi tubireke. Nifite akazi ngiye gukora. Yo. Boy na Besto we baba banzonze. Besto ugende mukore subscribe kuri Skill Media. Mwirukanka nk'abagura amasuka tugeze mu gihe cy'ihinga. Ugende mwirire show dutangire hakuno. Abantu mu mazi iminsi mwibaraguza ariko ngo genge zirimo imihoro iri kuvuza ubuhuha. Chano ziri kugenda umusubiriza. Nindiragiye bakuze tubafana. Tangire hakuno ni mu murima w'ipamba harimo akana gatoya Cotton aseka bu nzakwigisha ngeze ryari koko. Tangire hakuno ku buryo bakubwira ngo dodesha iniforume ya Kabusunzu kadodesha ya Rwamagana. Jaze shaman ababyeyi Canadian Cotton Clothiers hakuno bisa nk'ari ahantu batunganyiriza ipamba nimba muzi ibintu bikorwamo ipamba bagira gutya bakajya gukoramo indodo bakajya gukoramo imyenda. Niyo mpamvu ipamba buri ari kimwe mu bihinga ngandura rugo harya cyangwa ngenga bukungu. Kaboyi nyongera musaruro ni igihingwa nyongera musaruro cyangwa ibidamu ni ibiki kabo. Mwizi minsi tsigaye mbona ntazi ibintu. Barakwereka hakuno hari umusore waje afata ikarito terekaho ngaya amapantaro iriho logo za S ebyiri. Ibyo bintu ntimubyibagirwe. Nimwibuka ukuntu filime twayitangiye. Reka nce amazimwe mbereke ko bari abantu ubundi niyo nagenda nkamara nk'imyaka nka senkani ntasobanura. Nagaruka nakora rimwe Abone intambara zavutse ibintu byakomeye igihugu cyacitse umugongo. Tangire hakuno filime bayise ngo iki SLAX akatugatuye Benovi wa musore wambara ikariso kuri stage. Kintu muri kunkorera i Kigali murakoze kuza guhera muri CCC ejo hazaza hezo hakora uyu munsi. Copy that turi kunyumva zareka mbikurikirane hakuno dutangiriye mu iduka ry'imyenda kuko ujya kuvuga ngo ntuza designer nta numwe nzi ntawe. Today's a very special day. Kwa Montana katumutwikire nari Marine item 65% off. Ikintu cyose hano turaza kugabanya 65% hakuno ni mu kaduka k'imyenda bacuruza hakuno. Hari umukobwa winjiye ure filime witonze suko turi kwitangira. Ikintu mbasabye cyonyine ni kimwe mwizi minsi munyirinde ko mwaritse
ubwo burayi iruhande rwanjye nk'isobanura filime koko shamana aha kuva nageze imyaka 16 nashatse gukora hano umaze igihe kingana iki ukora kuva muri 87 ndakeka ubwo hano bimeze neza nyiri uruganda ni nk'intwari kuri njye mwigeze mu nzozi zanjye hakuno rebe hakuno Room number 175. It's Diwali, Craig. amategeko agenga 175 Craig turi kuri Diwali. Music's part of my cultural heritage. Kandi urabizi ku muziki ari itegeko ari umuco wanjye nyine mba ntegetswe kwambara ekuteri. Kubwo rero nuhora yiyambariye ekuteri bari kumutonganya mu kazi. I'm sorry, Truthy. Umbabare Truthy. I'm a step out of my cultural zone. Sinashakaga nanjye kurenga umuco wanjye. Pretty sure Diwali's in November. Harya koko Diwali iba mu kwa 12. November harya nuko akaba. Ibi bintu nkwiriye kubigabanya. Nkwiriye kugabanya ibi bintu. Nzoga na mikoro ntibihura. You are here for the new collection turnaround. Harya ujano ngo kubera collection cyashya imyenda tugiye gushyira ku isoko. Shambega ukunira ijoro ari ijoro rya danje kuri twe. Nanje nibyo agaciro kubaje gukora hano. No umukobwa aje gukora hakuno. Ni shop y'imyenda ariko baranayikorera nkuko wumva ngo ntuza designer abafite shop acururizamo imyenda akayidodera iki byose akayidesigninga. You're going to go back on the floor. You're going to ask for Hunter. She's going to explain about the Ntukambagire. Got it. Thank you. No. Babonye ataduhagije batwoherereza undi. And making it better tomorrow. Ntuza Marie Charrière Rivance. See you up there. Tuze kubonana mwana, tuze kubonana. Hakuno amwohereza muri office y'abandi. Kaje mu kazi kayagaye, kashyushye. Iyi filime arafatika boy ni uyimpaye. Kaboy umenya kiza ubwenge. I'm looking for Hunter. Could you just Nata ko nari gushaka Hunter ati ndaje Hunter mu minota nk'itanu. I'm looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter. Excuse me. Je umva nkubwira ariko wangejeje kwa Hunter. Na mukobwa. Baby. Barakwereka hakuno. Ahantu bashize amapantaro kare nimba mwabonye ariho rogo ya S ebyiri hari ipantaro yavuyemo. Murabibonye ibyo bintu ko ipantaro yivanyemo. Tuvuye aho ngaho tugaruke kuri skill made hari ninjano yatwitse. Spandex ahantu hose hariho hose spandex. Hakuno n'umukobwa ufite aka YouTube channel ari kwamamaza icyangwe kwa kundi wumva ba influencer iki byose hirya no hino. Do Hey. Craig told me to see you about the clothes. Craig yambwiye ngo nze nkurebe tuvugane ku bijyanye n'imyenda. Go see Lord. Lord we. Giye kukohereza umukozi mushyashya batuzaniye hano. Mfite igihe cyo kubyita kubera ko kuko mbigusabye nyine. Genda uriya muginga gufashe. CCC contractually requires all employees to wear CCC. Wese hano muri CCC rero tugira inama abakozi bacu kwambara imyenda ikorwa n'uruganda rwacu rwa CC. Some right now. Oh, those are from this season. Hakuno nta kaginga kigira nka ntuza nka dukomeze nakunahingiye kumutwikira kandi they don't deserve my respect. Kareka niba hoshi aya nahoshi. We need you back on the floor at 9 p.m. sharp. Sharp saa 3 z'ijoro tube tugarutse mu kazi. On his way to address the troops. Tugomba kugaruka mu kazi bakakararamo hari umwenda bafite bazaronshinga ejo. Lance Grove's coming here. Kandi Grove araza kuza hano yaninja twabonye itwika kuri YouTube channel. Ngo ninjoro bafite gushutinga publicity nta kindi kintu na kimwe bagomba gukora. Yahise aza kugura utwenda yaninja y'influencer n'umponyonyo. Yaje hano kugura utwenda yaninja itaza kumunyuza bishisho n'umunsi wa mbere mu kazi. Urumva nagomba kugenda yatwitse kameme kandi akagura imyenda ikorwa n'uru ruganda rwa CCCC. Akanayigurira mu ruganda noneho. Uruganda rwitwa CCC. Gusa niba mwibuka filime ukuntu yatangiye twari kumwe mwese si twayitangiranye twabonye ipantaro moving. Aje hano kuri konti twari kwishyura 175.52. urishyura amadolari 175 do kari agapira konyine ibihumbi 200 by'amanyarwanda. Genda umukozi mushyashya ariko I get a discount. Singa ama discount mukangabanyirizaho.
ubwiza ukuri Start till 12:01, so we ntabwo uratangira akazi ke karatangira saa sita n'igice. not an employee till tomorrow. Rero ntabwo uri umukozi kugeza ejo hano, nibwo uzaba urangije umunsi wa mbere, nibwo uzaba uri umukozi wa hano. Okay. Okay. I'll get the discount next. Saa ntari ubwo muzangabanyiriza ubutantari bito. Baba gusekera ikaginga baba gusatse. Reba kari agapira k'amadolari 175 ariko. Thank you for shopping. Shyiramo ikarita Been making a urakoze kugurira muri CCC. Tomorrow. Today. Ejo hazazo hategura uyu munsi. Hakuna cyo umukobwa. Umukozi wa hano agiye kuza gukora. Turatangira lockdown mu minota 15. Niba ufite amafaranga yishyura kashi bigishyushye. Kandi mwakoze gutegura ejo hazaza hanyu uyu munsi. Believe, be love, become. Izera wiyumvemo ikintu uhinduke. Do. Wowe. Sorry hano uri kwibwira. Regional manager this company has ever seen. Yo uzaba manage company yigeze ubona urenza ba. We're gonna take Q2 into the stratosphere. Hano hari ikirara nimba cyasinze biki bintu shabanywa birabica. Byakire nukuri birabahitana ahubwo aho bukera. Niye muraza kuba mwirebera. Kwereka ahantu za panaro siri. Za panaro zifite logo ya S. Filime bahise nguki. Bahise SLAX. Umukobwa wavuye hakuno araza tora ipantaro imwe. Ure filime witonze gake bucece. Nta filime mbi ndabahereza. Umukobwa kaje hano muri dushe kari guhindura. Sinakwizera ko biriya bintu byabaye. Gakobwa gahita kibeta gasubiramo inyuma muri toilette. Ariko afite ipantaro ya S. Mwibuke izi pantaro bazazironshinga ejo. Ntago bari buzironshinga uyu munsi. Kwa kundi uvuga uti umwenda mushyashya waje ku isoko turaza kuwushyira hanze. Robot King? Because I would not hesitate to report you. Kandi uriya mukobwa akora muri uru ruganda. Byo mubyibuka. Backstore with that Muy Caliente jelly. Shano ni ninja ziri kuganira. Zibanza kuza gutaho igipande. Ni igishahuro. Semwe bako ntago biriya bintu bibabangamira. Nyine twiganirire tu. Hari uwafunze ipantaro. Iriho logo ya S. Isanira mukata. Ejo tuzazishyura kuri makeya wani zipantaro. We're gonna be late. Hey! Abantu mubibonye iriya pantaro ziya ndodo za S ziriho imaze kumukata zihindura ibara ziri umuhondo waka. Ibyo bintu murabibonye barakwereka hakuno ka gastajeri kari mu gahindura imyenda. Kajano. Sawa mwese muri hano. And let's not forget. Baje mu nama hakuno bafate briefings. Iri joro bagiye gushutinga publicité. Warm CCC welcome. Ndashaka kubereza ikaze mwese muri CCC. Ni filime witonze. You are an integral atom in the CCC galaxy. Hakuno ari kwitoza speech agiye kubabwira imbere yabo byamucanze. Ni filime witonze. Hakuno cyega cyebucece. Hakuno umwe wambaye ipantaro. Flo's come to visit. Aunt Froze aza kudusura. Iriya beach zabije kare. Uwambaye ipantaro ya pantaro imwe muri za pantaro. Vuye mu bantu hano aca hano. Manager mubona yambaye ipantaro kandi ntibarazironshinga yakoze kosa acaho. Urebe. Craig Jame. Come in, Jame. Craig. Jame to Craig. Jame Craig. Jame, where? Ndacheka wambaye. Where are you going? Ugiye mwana. Ipantaro yambaye batarazironshinga bari kuzazironshinga. Kiretse nimba ushaka ko mbikorera hasi kuri floor. Nundi nari ngiye kwirwana. We iyo mico yanyu y'abagore uzayandikishe tunayubahe tubimenye ko uzajya udusiga mu nama ukajya kuyigihugu mugisha. Turi hano muri presentation noneho. What's that? I can't hear. Wiki nago nkumvana ngabanya hakarindi nakajagari sinkumva. Nje nago ndi kukumva Craig ntangiye kutakumva ipantaro iramukanda. Hey! Urabizi ko ayo mapantaro ejo aribwo twari kuzayarunci. Usiko twese wadusubiza mu bibazo uramutse uzanye iyo pantaro ugenda uyivanemo. Jame ntuyigarure. Hey! Mukobwa zano mu bwiherero. Ure filime witonze. Hola! Nzajya mbatamo nubundi namaze kubona ntanzu nteganye Kigali. Dore utuntu twanditse hariya do. Theft heart all of us. Abajura twese baratubangamira ubundi.
yanditse mu gatoilette hakuno aba bari kwishimira umwenda bazaronshinga ejo ijoro bashutinga publicité y'uwo mwenda n'iki byose umuryango wanjye wose wa CCC mwese ndabaramukije hakuno mu gashop B to B. B to B. dukeneye kuba turi dore boss nyiri uruganda tu dukeneye kwizera tugakunda tugahinduka believe belove become niyo siroga bagenderaho nka kuno wumva ngo muri Simba Entertainment nta genge yanjye isigara inyuma uyaje hano And you, all you very special people. mwebwe rero mwese muri abantu badasanzwe uwambaye ipantaro yaje hano muri toilette ipantaro iramukanda kuyifungura biranga ipantaro kuyifungura biranga I'm very keen to get their eyes on it. sijya uzabona abantu bari kubona ipantaro ejo tuzaronshinga niyo mpamvu nakomeje kubihisha kugeza uyu munsi twaye abadozi ba mbere akazi the best stitching specialist ikanzu iramukanda ipantaro iramukanda kaboya ajya nshaho yambaye ishanga ipantaro ikanda umukobwa do ipantaro iramukanda bari mu nama bari guhana ama prefix ipantaro ni ipantaro automatically izajya yiyadapta n'umubiri wawe nimba yambaye wambara size 36 waro yambaye ari 40 na kanga ihita igaruka ije kuri size ya 36 nimba ari ntoya kuri wowe ihita ikomeza noneho ikweduke ingane nuko ungana hakuno hakuno to hey kombi ipantaro bari kuvuga umukobwa yambaye imukandamara iramubana dari ipantaro ngira mucamo kabiri one shape for all ipantaro izagukwira twese kumbi ipantaro bari kuvuga bashaka kuronshinga do uwayambaye do imucamo kabiri Nyagasani ipantaro yamupasuyemo kabiri Nyagasani muri douche hakuno CCC presents Nyagasani made from an exclusive cotton strand found bakoze akadocumentary ipantaro ikoze mu mapamba adasanzwe only on the rich plains of the Indian kandi ayo mapamba nta handi ava usibye mu gishanga cyo mu Buhinde bavuga ukuntu bayatera fabric is thermal GMO free nta bintu by'amafumbire dushyira muri iryo pamba kugira ngo ryere ni ikintu mbese ipantaro irihariye nta produit chimique nyinshi zirimo icyo gitumire done in accord with our ethically sourced fair trade organic and economically sanctioned partners twebwe tugiye kugura ipamba fair trade tugurana nabo ku mafaranga ku giciro gifatika making a better tomorrow reka dutegure ejo hazaza today uyu munsi niyo siroga yabo bakora akadocumentary ku ipantaro bagiye kuronshinga icyo batazi hari umuntu wapfuye hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri iriya pantaro nimba ariyo mpamvu abakobwa b'i Kigali batakikoza amapantaro aya njye ntabyo nzi mvuga ibyo ndeba boy wowe uvuga ngo ntibakikoza n'amaki suvetema exclusive sneak preview of the new collection. So be sure to give her a warm CCC welcome. ejo muzamenye neza ko abantu bose mubahaye ikaze hakuno I'm counting on you to have the most awesome CCC Monday Madness. ejo niteguye ko mwese muzamfasha tukagira CCC Monday Madness azaba ari uwa mbere w'ubusazi kumbe mwibuke muri douche hari umuntu ipantaro ikasemo kabiri uko yakamukasemo kabiri ipantaro yaraje itorosha amaraso neza fresh yitonze irayonka irayarigata neza cyane asigara hererana Mr. Anglove ndashakaga kukubwira ngendo narenze umunsi wanjye wa mbere mu kazi kagakobwa byiza kubyumvuyemo nizere ko nawe uzisanga mu muryango wacu kamaramo igihe kinini ni bosi tu kaba kamwadimayelinga bya danje. Well, it's amazing. Amazing news. So excitingly amazing. Exciting. Pete and Jules coming here is the most important PR move anyone could ever orchestrate. Super Shaper's release rests completely on her. But the store's gonna be in lockdown. Kageze ku nyota. And for 5 minutes later, noneho ubu nasobanura basi nari. do her fashion haul. An hour live? Of course not. This is a total isaha yose riravugiye ko. down. Niyo mpamvu bagiye gushyiramo total lockdown bakadufungiramo hano ntihagire umuntu usohoka Online as of 8 a.m. kugera ejo mu gitondo saa 2. So, you better get your cherubs moving
Okay. Okay. Okay, everyone. Mwese muzi na wazano. Thanks. Byiza cyane. Landmark speech. Human resource HR harya. Bantu mukorea ibigo bibamo ba HR na ba DG na ba CEO mwambwiye ko ziriya terime ntazizi. Thanks. Jendi HR w'igiti cyanjye nkaba human resource siwe HR harya. Nkaba CEO. Not yet. Nkaba owner urumva. Performance will be a major. Nkaba nanjye nkaba na employee nkaba na employer byose kimwe byose akazi kose ni nanjye manager ase managing ibiki ko nta mafaranga abamo c'est moi dirigeant. Let you down, sir. Nyakuba ntago ndibuze kugutererana. You can count on me, sir. Jewe unyizere Nyakuba, you will count on me, sir. Don't let you down. Ntago ndibuze kugutererana boss. Ni manager hano. Nimba ari manager nimba ari iki. Kwereka hakuno batangiye gufunga inzu. Hari lockdown, hari umustar ugiye kuza gushutingira hano. Oh my god. Mana yanjye. I am totally batty for this. Wa mustari kazi. Full top. Skiri Medias. Oh my god. Ako mwakoze subscribe kuri yo channel ndi kubabwira yitwa Skill Media cyangwa muraho muri kugora rubanda gusa. See you tonight at the CC. Gende mukandeho no kukazogera nzabereka utuntu dukora mwizi minsi. Gemma, come in, Gemma. Ndaje. 25's in the yellow ecosystem. Waje avuga ibyo ashaka amakarito 25. Hunter. Craig to Hunter. Hunter to Craig. Yego ndakumva. Gemma's 20. I don't know. I'm not her keeper. 20 ni ikisimbizi. Beekeeper. Nta nubwo ndi keeper. Beekeepers nk'umuvumvu ujya kwiyama. Ariko ni igisore kiba kiri kumutesha umutwe mu kazi n'umukobwa uri hano. Bisa nkaho bafite position yenda kungana. Ari kumwe ni store manager. Undi ni Taylor. Harya babita ba Taylor. Fine. Sawa, reka nje kumugushakira untumye. Ndagutumye wa mukobwa. Twabonye ipantaro n'igakari. Hey! Sasa barakwereka bya pantaro uko yakaniza umuntu. Yanditseho inyugu muri za S ebyiri hari akarongo kamwe kagiyemo amaraso. Murakabonye? Gemma. Robot King's got ants in his pants. You know what that means? Robot King arashaka iyo pantaro uzi icyo bisobanuye. Sign of her. Ntawe uri kubona? Wapi ntawe ndi kubona. Back out here stacked. We're falling behind. 10-4. Yari hano kureba hano. Ahabona ipantaro. Iyi pantaro yamaze kwica umukobwa iraza yimanika ahangaha. Ure filime witonze. Hey! Ure filime witonze. Iyi pantaro bayikora izo S zose iryo bara ry'umutuku nta ryari ririmo. Muri kuribona? Nta ryari ririmo. Hey! Kobwa arebye hano. Areba muri yarogo. Tayari. Ure filime witonze afata ipantaro. Fata ipantaro. Ko yagafashe ipantaro. Umukobwa urebe. Ure filime witonze. Kize gutya. Ashyiramo ipantaro. Iyi pantaro yishe umuntu twitubireba. Ipantaro yanga kujyamo imufata mu kirenge. Hey! Ipantaro ifite ukuntu iri kumanipira umuntu. Uyu mukobwa do ipantaro irabyanga yanga kujyamo. Yanga kujyamo imufata ikirenge. Arayihatiriza. Hey! Ipantaro ijyamo. Ure filime witonze. Uko yakambaye ipantaro. Ipantaro yamubana. Ipantaro yamufata. Hey! Ipantaro itangira kumukoresha. Itangira kumubyinisha. Ipantaro itangira kumutwara mu buryo bwayo. Iramucanga umukobwa. Shabaye ipantaro. Kumbe hakunari. Twatu nubamanike imyenda yakubise mu mutwe. Tayari kiremve kiramanuka.
Hey! Nuwa kangahe? Si wa kabiri. Kadukomeze filime. Aba bari kurara bapanga ibintu byose bagiye gukora agashuti, umusitari kazagiye kuza gushutinga aga publicité, hako numva ngo mugiye kugira gute? I love Bollywood music. Je nkunda imiziki ya Bollywood, ni umukobwa mushya mu kazi. My favorite songs Hamara India. Je indirimbo nkunda ni za Hamara mu Buhinde. Hey, ni umugore w'umuhinde kazi ukora hano. What? Iki? I was just saying that I really. Nyine narindi kuvuga ngo nkunda indirimbo zo mu Buhinde za Hamara. Hey. Uturuka he? Uturuka muri Green Day? It's Green Day. Kunda se Green Day umunsi w'ibyatsi bibisi. Nimba uvuka muri quartier yitwa Green wakabaye ukunda n'uwo munsi w'icyatsi nyine. Cool. No, I don't. Oya ntago ngukunda. Kubera iki? It sounds like you're implying that just because my parents are from India. Cyangwa kubera ko wambonye ukabona ababyeyi banjye basa nkaho baturuka mu Buhinde. Music. Wese wumva ko nkunda indirimbo zo mu Buhinde n'ubu. Ucya. Umukobwa nibwo uwo munsi wa mbere yaje mu kazi ari gushaka. Gira inshuti ku bantu bose mu kazi mwe mufitanye umwuka mwiza mumeranye neza. Ibintu ari amahoro. Babyita kwipanga akazi. Urebe kombe barakwereka hakuno ipantaro irimo gukubura amaraso. Hunter, she's not in her ecosystem. I sure don't, Craig. Anta nayo mboneka atari muri ya ecosystem yiwe. And if I asked you to locate her, that would. Hari ikibazo mubwiye ngo ujye kumunshakira. If I leave my ecosystem, there's no telling what would happen. Ariko nanjye ndamutse mvuye ahantu nkorera mwana genda umunshakire. Ni store manager bari kubwira abandi ari munsi bamuri munsi nyine ngo bamushakire undi mukozi wabuze abari muri company muri shop ari mazereramo n'iki byose. Do kureba hano yabonye uri abantu mukeneye gukoresha amateleviziyo rero. Amateleviziyo, amamashini, amaradiyo, amafrigo, amaprinter, telefone z'ubwoko bwose. Sort of like communism, but not really. Cyangwa ushaka PS zazo muhamagare Boaz. Kuri 0783 20 I need you to locate them. Cyangwa hariya Nyabugogo nimba ari na TV waburiye screen yayo. Hari ukuntu muba mufite ama screen yabuze ushaka kuyodalinga. Si ngombwa ngo yodalinge. We genda hariya Kimisagara Nationali. Cyangwa hamagare Boaz kuri 0783 20 Gemma and Hunter, my two top girls. Gemma and Hunter. Right. Genda ucakire Jamie na Hunter na abakozi banjye babiri. Anywhere, everywhere. Ubashakira ahantu hose hashoboka. Confident that you can do this for me. Basi wumve ko ibi bintu ngusabye ngo binkorere. Sanari. Ready then, okay? Suri kunyumva rata. Ndakumva. Ni boss akana ni gashyashya mu kazi urumva nago kabyanga. Kumba banagiye gushaka twe twabibonye ibyababayeho. Hey! Ipantaro wa mbere yagize gute? Yamusatuye. Ipantaro irangije igira gutya iza mu ikarito irizinga neza fresh pfundikira n'ikarito yisubiza mu ikarito. Urebe. Hey! Nababwira ngo uburozi burakora ngo nkwe. Bamubona kaboye bataramurozi. Bamutanzemo igitambo. Barajyaye se sha. Chano. Ase bari abahungu kuki cyaze. Sasa umukobwa batumye ngaje kureba abana ageze hano. Muri cuisine nimba ari muri cuisine nimba ari muri toilette hakuno. Hey! Bunye imisatsi y'umuntu kandi tayari. Reba hano umuntu ipantaro yamubitse nyagasani. Hani ipantaro yamubitse. Kize gutya. Yellow should have been folded 30 minutes ago. Are you the right? Iyo mipira ni mwakabaye mwayipanze mu minota 30 ishize. The turtle. Bundi urakanyamasyo urukwavu. The turtle. Genda akanyamasyo nka ninja tato. Turtle. Toruti ninja. Libby. What is it? Iki yagarutse hano abonye umupfu wa mbere tayari. Aramwibona. Tamubonye wa mukobwa aruntumye. To yaje kumumwereka hano ipantaro yishumu dore ukuntu yamukataguyemo ibice nyagasani. This is horrible.
Mana yanjye biteye ubwoba. Really horrible. Biteye ubwoba pe. Battling serious body issues, but it's just so sad that she couldn't reach out for help. So tragic. Ibintu biteye ubwoba. None. Should we call the police? Duhamagare polisi. Wapi? We're in lockdown. Turi muri lockdown, iyi nzu yose twayifunze. Internet, no nothing. Bivuze ngo nta telefone, nta ki byose, ibintu byose birafunze, hatagira n'umuntu umena ibanga agahamagara hanze cyangwa birabanye babijaminze. On the shelves. That's the way the CCC's always done it, and we're not going to deviate at this crucial juncture. Nuko twahoze dukora kuva na kera byageraga ahantu nkaha. We have to do something. Ariko dufite kugira ikintu dukora. It'll just be panic. Nitugira umuntu tubibwire abantu barapanika. Besides, we're on lockdown. Kirenze ibyo turi muri lockdown, inzira afunze, nta connection, nta kintu kinjira, nta gisohoka. There's really nothing we can do until 8 a.m. Nta kintu na kimwe twakora kuzageza ejo saa 2. Ejo saa 2 za mu. Wasanga se hano hari umwicanyi. We nta mwicanyi uhari. Consider Gemma a killer. Kiretse nimba wumva Jama ari we mwicanyi. Of herself. Yiyishe tu. Out there? Ufite ubwoba bw'uko haba hari umwicanyi. Yego njye ndamufite. Ukunda kugira ubwoba se? No. Yeah. Anyone else to be afraid too? That's not. None se ushaka ko abandi bagira ubwoba kandi wowe utabugira? Bereke ko ushoboye wana. Sawa nari. I know it's your first day in your. Ndabizi n'umunsi wa mbere wawe mu kazi. To do things by the book, but. Ndabizi ubwo urashaka gukora ibintu byose ugendeye ku mategeko. I don't think you understand the impact this can have. Ariko ntabwo nzi nimba uri kumva ingaruka byagira. Abantu baramutse bamenye ko ibintu byagenze gutya. Byarangira ikirori cyacu cya Mande Madness igipfuye cyo kuronshinga ipantaro. Kandi imyenda yacu iramutse failinze. Umenye ko na company yabi failinze, company ya CCC. Uranyumva? What you want? Nibyo ushaka se? Is it? Nibyo ushaka? Oya, ntabwo ari byo nshaka. Sawa rero, umusore ari gusaba umukobwa basibanganya ibimenyetso. Hey! Kandi twabibonye. Nta kindi cyabaye. Umukobwa yaramufashije baterura ibice bya wa mubiri baraza bashyiramo hano. Baraje bashyiramo hano ikintu hano cy'igipuberi basunika bajyana mu myanda induba. Great job, by the way. Wari uri gukora akazi neza hagati aho. You know we had to do that, right? Urabizi ko ibi twagombaga kubikora, sibyo? Sinzi impamvu uyu mu manager adashaka ko amakuru ajya hanze. Sinzi. Arrive at midnight. I will take care of this. Sezeranyije sebuja ko ibintu bigomba gukundesha atamutengu. None atangiye gusibanganya ibimenyetso. Y'abantu atanishe noneho. Bwira kantu. But I'm going to waive the first month of your mandatory employee purchase plan. How's that sound? Ukwezi kwawe kwa mbere kose ngiye kukukorohereza bizagende neza. Ndumva ari sawa. Akoze icyo abantu bari gupfa bagasibanganya ibimenyetso. Amaraso si amazi. Hano nitwe twita kuri company yacu ya CCC. Sibyo? Subizamo akaboko neza. Yazanye umurambo w'umuntu awuzana mu myanda muri puberi. Ngwino tugende, ngwino duceho. Bakomeza imbere bisubirira mu byabo basubire mu kazi. Gusa umukobwa arabibonye. Nubwo tuvuye aho twigarukira hakuno do. Hey! Muri ya puberi tugaruke no muri shop. Kantu ku kandi umuntu ashaka utuntu twose mugende mutuzirikana. Umukobwa yagarutse hano arabanza reba mu bantu bose bakorana. Ninde muntu waba ari umwicanyira? Ninde muntu waba ari umwicanyi hano? Bari gupanga imyenda. Ejo na akazi hari umugore ugiye kuza gukorera shooting hano. We uri kudushakamo igipimo muko? Niko. Hey! Umukobwa biramucanga ariko abaginga bose hari uwazanye imyenda. Azanye imyenda hano. Azanye ipantaro. Azanye ikarita irimo ya pantaro. Cunga abantu ku maso. Ipantaro yazanye uturongo izi S. Iri ibara ry'umutuku nta ryari ririmo. Yagasani. Bivuze ngo iyi pantaro simaze kwica abantu babiri uko yishe umuntu hiyongeraho ibara ry'umutuku. Simbizi Craig. Sanda kumva ndakumva. Sawa sanare. Turi pantaro do. Pantaro iri kimeze nkaho iri kumushika. Yayipakiye mu ikarito. Iyi pantaro ndayitsindira. Iyi pantaro ndayitsindira. Ndayitsindira neza ari pose. Dacaho. Iyi filime witonze. Ukuntu
abantu bakora mu ruganda baba bafite verisiyo zitarasohoka ku kintu runaka. Jondi ni mumbona ngenda muri Land Rover Defender 130 outbound uzasakuza. I'm gonna save your ass this time, but quick lord, what's your cyanga Cadillac muzi nkora iki? Craig, I'm in the stock room. Ngende muri stock room. Looking for Hunter. Ndi gushaka Hunter kumbe yajyanye ipantaro. Sa byihorere ndashaka kugaruka ukaza mu kazi. Okay. Kuri kamera. Uri filime witonze. Ipantaro ubwo zarangije guhinduka tayari. Cyawe, kora gutya. Hey. Rebye kuri kamera. Kuri kamera batanamubona. Ushaka abantu bakwesitarira ama CCTV amagara Boaz kuri 07832016 Lord. Televiziyo yawe ifite ikibazo cyangwa se imashini, radio, frigo, printer, hari ukuntu nka phone yawe yarapfuye ikirahure cyangwa TV bakakubwira ngo iki kirahure keretse kugitangira commande uhamagara Boaz. Kowe yigirayo yajano cyawe panaro yamuciye urutoki do rebe fungu imashini urutoki raruca karabaye hey dokera ruciye dore panaro vayo hano ipanaro fata gutya kabakira gaca uca ikiganza karabaye ipanaro iri hano birimo imizigo niba ari biki fata kandi kaganza poko gacaho nyagasani dore ngira namumeneka ifite n'amenyo we murabibonye ifite n'amenyo cyawe ciya kandi kaganza hey turamenyo do nyagasani byaramucanze bagije zamuka ryo fata ingwato imashini kegeta ingwato neza yitonze tayari tuganze yasizeho yakegese ingoto mana y'isi n'ijuru dore ipantaro ibyiri gukora yari yavuye kuri kamera byibura nta n'umuntu ubibonye urebe filime witonze mwibuke ipantaro irangije muri ya AC hajyamo akarongo ka gatatiza kunywa amaraso hano iyi pantaro irakwica igahita inywa n'amaraso rodi wa muginga we do yasaze yabaye nka kaboyi yamaze gushyira muri mwabiri ahita atangira gusinda nk'abacengezi shama. Lord, what's your 20? I told you to get back on the floor. We have a situation here. Lord. Rodi wa muginga yaje hano hamagara Rodi aramubura. Rodi tubonye ibibaye kumbe twigarukire hano kubwo yaramukurikiye gake bucece ariko manager ari kujyahe aramukurikiye yaje hamagara Rodi twabonye ibyamubayeho ni ka kagabo kagashinwa kari kambaye uturinete gerano yaje kuri iki cyombo yumva ukivugira yumva kiri mu ikarito manager turi mu masaha y'ijoro lockdown ntago iratangira ariko harabura gatoya ngo itangire kuri hano byari kanze to ipantaro yamwishe imukataguramo ibice neza cyane irangije iraza imushyira mu ikarito. Oya you were the oya best goddamn information this place has. It's you, Peter B. Ubwo yavuye arebe mwana usi wa musore oya yuriya ntago ari wiriya ni maneke ni bya bibumbano bambika imyenda bagiye kuyigurisha. Crazy around Monday Madness. Iyi Monday Madness yasashije abantu ejo bazalonshinga ipantaro nshyashya icyo batazi ipantaro bashaka kuronshinga. Se bite byawe ni ikihe kibazo muko ntabarangira iduka ricuruza imyenda mw'iyi minsi muzamenye ko ushobora kugura imyenda ahantu utazi ugasanga bikobereye nka gutya. Tuhamagare polisi oya Highly advised.
against that course of action. Ibyo bintu binyuranye n'amategeko dukorera hano mu kazi. You know, maybe you're right. Uzi n'ikindi bibi arya niko bakwita. I tell you what. Ibi tugira icyo tubikoraho. I will call Harold. Reka nkubwire mpamagare Harold the boss. On the best course of action. Okay? Kubw'inyungu z'ipantaro ejo tuzashyira hanze cyamunara kimyenda kizaba. Great. Cyiza cyane uyu mugabo akunda akazi koko. Bangwe none. Ngino hano. Listen. Pako! Kubisa ikintu mu mutwe. Utaza kujyana n'utugambo muko. Utaza no kujyana utugambo. Filime witonze. Lockdown deactivated. Afunguye gutya. Hari uwinjiye. Wa mukobwa uje gushutinga publicity. Yahise yinjira Nisirey Queen skill media do. Nisirey Queen kaje gushutinga advert nicyo katazi. Kaje gushutingiramo advert cyase publicity. Hari ibibazo byinshi. My God. Mwana yanjye. Like totally excited I could just die. Bega ukuntu nayagaye nje ndumva nanapfa mpfuye ntari bikaje kayagaye hakuno. Gaturagurika nk'injugu. Phones down. Phones down. Telefone zanyu hasi ntabwo byemewe. Everything better be ready or Harold will roast. Ibintu byose bitunganye cyangwa se Harold the boss azagukwema ingoto wamuginga. So what's the game plan? Ahubwo turabigenza go with the floor and take her through the jeans ecosystem. Ndakeka tujye kubanza tujye gufata ziriya jeans zo muri ecosystem. We, Vayon. That's with that Craig. Me? Bari mu kumbaza kwabwa. Njyewe kweri bakwiriye kumumbaza. Uri aho wasamye ari we bagomba kubikubaza. Absolutely 100%. Ijana ku ijana ndakumva neza cyane. To have you on board with us, Barb. So glad. Oh my God. Are those the super shapers? Yes, they certainly are. Mana yanjye ni ya pantaro. My whole entire life. Iyi pantaro nari nyitegereje ubuzima bwanjye bwose. Natwe twari tugiye. You're the woman of the hour. Si we mugore w'iyisase shaka tugiye gushuti. Thinking. Give us your vision. Tubwire uko iyi pantaro uri kuyibona. Tubwire turebe Nisirey Queen. Love everything but these. Jena akunze ibintu byose ariko iyi pantaro. These I want. Niyo nshaka muyizane. Absolutely. Iyi pantaro wayimuzanira cyane nayimuzanira. Wambara kanga nambara zero. I certainly do. Uri kubyumva ndi kubyumva kabisa. I have to go get those myself. Reka nje no kuyizanira ku giti cyanjye mabuja. Cyende yizane nyine. Ntabwo ubona ko mustari kazi yageze hano ariko nawe ntukagorane. We're going live in 10 minutes. Turajya live mu minota 10. Agiye kujya live kuri YouTube. Abanza batwikire. Byose nkakuja kumbuka vuga ngo umuntu tumutwikire iki. Let's stay here. I have. Kuri wa kabiri tujye duhurira Kicukira Antonove. Kuri wa kabiri uzi muzigo ngiye kubatamo. Injira n'ubuntu mu minsi iri imbere nzabishyira ko. Reka nze ndabashyiramo trailer mu kanya ninjya gusoza movie. Y'umuzigo ku wa kabiri turi burebe. Yego. How about you and your crew some awesome CCC promo gear? Ariko we na crew yawe mwaretse tukaba promotion kuri ino ku myenda yose dukora hano ya CCC. Ultra exclusive. Promotion tukabanyiriza mwebwe tukabagabanyiriza cyane. Byaba ari sawa. Byaba ari sawa. Hakuno do. Kwereka. Pantaro. Kiza gutya pantaro yikura ku mugozi. Kuri clip ifashe ikivanaho. Yaje hano gushaka ipantaro bamutumye. Ciao. Baba kinga bose yatumye nta numwe yagarutse. Kumbe hakuno ipantaro bazimanitse nizo bagiye gushutingira. My mojo. Cyenangiye kuyakana. Lose my mojo. So let's just shoot this thing. Ipantaro zihagaze imbere. Uri kuzibona? Ewan. Ready. Muriteguye Nisirey Queen. Hakuno yavuye kuzana ipantaro icyo atazi. Abatangira akazi banagatangiye ahubwo. Yemwe basore muri aho rata. The CCC's brand spanking. Murakaza neza muri CCC brand spanking hakuno. Ni iduka ricuruza imyenda. Ever been painting jewelsing to lose those 5 extra pounds? It's just like not possible to cut back. Ubu Nisirey Queen babuvuga amafuti nta kintu kizima bo buvuga. Mickey D's. Wajano. Ayi Rwanda ayishi inkindi. These are totally for you. The super shapers. Izi pantaro za super shapers. Ziriya S ebyiri nicyo zihagarariye. Super shapers. Odd of the century without them. I'm
I'm buying an entire box. Genda gura ikarito yose. They're fair trade. Bari kuyigurisha make. And 120. Kandi noneho ipantaro itangira kuzamuka imufata gutya cyawe ipantaro munigana ipfuro hakuno bari gushutinga babireba ipantaro kubanya ingoto iramwica bose bareba karabaye. Hey Super Shapers irangije ipantaro irahaguruka do mukarara hanga bose babireba mwese muriteguye. Bisa nkaho ibintu byose bavugaga ipantaro yabaga ibumva do. Belong, believe and become. Uko byagenze abo yahitanye bose bakakwereka wari umunsi umwe cyawe dore ipantaro yabazengurutsemo bakoramo akazi shawe. Ipantaro ko mbona se hari umuntu nshaka kuyihamo gift wanyimye amahoro. Umuntu wanyimye amahoro yumvaga yambanaho. Umuntu kwima yakwica for sure. Umuntu kwima yakwica. Yageze hano kujyano ngo ni ipantaro do. Yavuye kuzana ipantaro yasanze izo basize hano muri showroom do. Ipantaro iri kunywa amaraso ya Gasani. Areba abo yasize hano bose ipantaro yabakozemo akazi do. Ipantaro inywa amaraso. Uyu rugi gake bucece mu gace nawe ari wowe. Ahita yirukanga igitaraganya ipantaro yamwumva ariko nta kintu numvishije. We sent you last month. And what are you doing here? You're supposed to be kuri floor hasi. Ntago. Speak up. Vuga ariko ibyo uvuga. Ipantaro hari ukuntu ubundi uba waburi inkuru uri ukabura ikintu usobanura nyine. Alan Payton needs these, not me. Uri kuvuga se ziriya pantaro ntago ari yazikoze genda ubibwire. Fashe ipantaro jugunya hanze. Iyi brand y'ipantaro buretse kureba hano kuri kamera do ipantaro. Do you actually think you have a shot at being regional manager? Ese koko utambeshye ushaka kuba regional manager wa hano? Dream on. Komeza urote nakubwira iki? You're nothing but a pathetic little store manager. We ntacyo uri cyo usibye kuba ikigo kimanaginga kuri stock ntacyo. But you'll always be. Icyo ni nacyo zawururikiye umukobwa bisa ngo bafitanye beef bari gushwanira umwanya mu kazi. Musore we yifite ibibazo bye. Hano twasoje. Uzi nicyo musubiza? Yes. Twasoje. Yes indeed. Cyane pe. Twasoje. Send a boy in to do a woman's job. Ukohereza umugabo kujya gukora akazi k'abagore ariko nkawe waje hano ramunereye babyita ku sorry yaramukatiye kaboy ni ujye umbwira izo sirenge. Sohoka ryo aterura ipantaro atazi uko yahageze atahazanye cyagwe ko yakajyanye ipantaro ko yakaziteruye. Umva urusaku dore amaraso mu nkweto tayari. Ubundi kijya kwica umuntu kimukuramo inkweto. Nta muntu ujya upfa yambaye inkweto. Nunakora accident ukabona wambaye inkweto uzavuga uti singipfuye wana ntaho nkigiye. Peacemaker ntaho nkigiye kabisa. Hebe ibyo byarabaye. Ibyo byarabaye. Pantaro hano hari uri kumva indirimbo z'Abahinde uri kwibyinira hano. Wa mugore twabonye ukora mu ruganda nawe yishyiraho uturirimbo tw'Abahinde ngo yikunda indirimbo z'Abahinde. Tayari ya AC yamaze kujyamo amaraso mu bice byombi bine. Kumbe ipantaro do cyewe tukuniza kanibyiniro Gahinde kabanzi kanabatamika n'abakaraga. Cyewe fata dance wowe fata dance. Gusa kamera iri hano iri kuri coding.
filime kamera iri iri kuri kodinga hagiyemo Adam hano Break time. cyo cy'akaruhuko wana kobwa catabonye ipantaro tabonye ipantaro iri kwibyinisha ipantaro yagize gutya kureba hano yarebye ikimaneke kiri hano ipantaro ifite ubwenge we iyi pantaro ifite ubwenge ibaze ko hari abantu ndi kubona iyi pantaro irusha ubwenge useka bo nkuvuge cyamfushe maneke yagize gutya ikora mu maraso yitera sidija mu gahanga yitera sindira mu gahanga bivuze ngo iyi pantaro ubundi ibi bintu bikorwa n'abahinda kenshi iyi pantaro kandi twabonye ikunda kubyina ibihinde yewe kobwa yaje hano mwibuka uyu mukobwa yari yahwereye agikanguka yaje hano yagarutse muri showroom aho bambikira ibimanike bereka abantu ariko bagiye bakora maneke zinabyibushye zingana nka mikorojeni muzi ko abantu bose muzajya mudushuki ubu nkanjye muzi ingana ne ku buryo mukora maneke zingana kuri mukora maneke ndende mwagiye mukora na maneke ngufi mubona njye na Kenisoro na Timitimini twahaha imyenda ireshye ingana niya DJ Pius koko kibabaje maneke abari zimwe awe mukobwa yaje hano toye kamera abona ukuntu ibintu byose byagenze byaramucanze ari we wakora iki tubwizanye ukuri si turi kuganira ari we wakora iki umbe hano kobwa break time nicyo gihe cyo kuruhuka kugeza uriya mukobwa ari uri mabyina akazi kigagahinde yaje hano muri break room yiwe ukuntu umuntu afite icyumba agomba kuruhukiramo we Kigali we ntuzongere mwiyeme Okay. Okay. You didn't kill me or anything. I need to watch this. ukeneye kureba ibi ngibi Jean amwereka ya video kamera ya recording gato rebye ibintu byabaye burya ipantaro yafashe umuntu ikamuniga Yesu Kristo yari ikanze ipantaro yagubanyije ijosi yamugubanyije Peyton Jules would have an hour, right? yavuze ngo Peyton Jules asigaranye isaha imwe sibyo uzi n'ikindi ngwino nkwereka iki ngwino tuve muri inzu bigishoboka ngwino tuve muri inzu bigishoboka lockdown activated ahitaje lockdown batarasoka inzugi zigiye kwifunga inzugi zigiye kwibana tayari inzugi zaribanye bivuze ngo nta ginzu bayivamo abari muri inzu bose bapfuye icyonzi cyasigayemo nka babiri tu nimba tari naba babiri na wa musoro umwe inzu yikubise muri total lockdown filime witonze sinzi haya This is Shruti, come in! This is Shruti, come in! Shruti n'umukobwa Libya 20. Shruti bimeze bite Craig way yego I'm at the back door. You? Gende ku rugi rw'inyuma uri gende muri office yanjye What? iki What is it? Spit it out. I don't know. dutatane se sinzi mwana yatangiye kwibuka kobwa yatangiye kwibuka ukuntu ibintu byose byatangiriye mu kinga ubundi wasanga ari nayo wisha abantu ko yanyiginze ngo dusibanganye ibimenyetso nkabona nta kintu bimutwe wasanga ari wisha abantu mwana hari ikindi gitekerezo ufite cy'ahantu tugiye kujya cyangwa sinzi iyo filime witonze gake bucica ubundi icyo cyiza cyane filime nuko ujya tuzisobanura undiscipline kameme ni twebwe mwana mwebwe bande Shruti na Libby dufungurire mwana dufungurire
kubafunguriye yarabyanze. I was wondering what happened. Kobwa nayo yinjira atabishaka kire ni igiki. Thing that killed everyone in the store. Ikintu kishanu bose bari muri store ni igiki. I don't know what that was. Kire nago nzi ngo ni igiki. Umenya turi kubona ibidahari mwana. Hallucination. Mass hallucination. Sikigari we. Libby, please don't touch Libby, that. ariko se mwana wikora. Ngwino hano urebera. Someone out there. Hari undi muntu uri hariya. Kuki? Hari undi muntu hari. Bona puberi hari uri kwikurura ni kuri kamera. Puberi hari uri kwikurura. I'm not going anywhere. That thing is still. Reka nta hantu najya kira kintu kiracyari. Buriya rero abazungu sinzi ukuntu bateye. When you go out there and you're dead. Menye neza ko abantu bose bameze neza. Sohoka nyine upfe. Sohoka upfe. You were out there. Ariko nubundi wari uhari. And you're not dead. Kandi ntago wapfuye. Hari ubwo wapfuye. Kobwa asa n'abahinde kazi. Reba hano. Reba hano. Muri video ipantaro yigeze kumuza inyuma iraza irabyina ari kumva imiziki y'abahindira nabyina ariko nta kintu yamutwaye. Nta kintu yamutwaye. You're singing Hamara India. Wari uri kuririmba ikiririmbo cyo mu Buhinde muri Hamara, sibyo? Okay, so I like to listen to Bollywood music. Nyine nkunda kumva indirimbo za Bollywood z'abahinde. Once in a while, is that a crime? None sibyo ni icyaha kandi kuba nikundira imiziki. Hakuno. Ntiza telefone yawe Shruti. Your phone. Ntiza telefone yawe nkwereke Shruti, ntiza telefone yawe turebe. Ntiza nkwereke utuntu dukora. Tije telefone. Shize imiziki hano. Acuranga indirimbo y'igihinde. Reba hariya mwana. Wari wavuyeyo. Do! Ya pantaro yaje yambaye maneke. Yaje yambaye maneke zibyinisha maneke. Bivuze ngo ipantaro akunda igihinde, yumva igihinde. Kuko wose hari ijambo ry'igihinde. Ipantaro ihita ihakwamira, ihita istaking. Ari kubirebera kuri kamera, ari kuri kamu. Yewe. Iza kuri kamera tuyisizeho na sindiru. Iriya ni bindi we. Bivuze ngo iri kunyu. Iri umviye pantaro irumva. You can communicate with that thing. Ntago mwavugana n'icyo kintu mwana. Wap. Tangira gukomanga aho bari. Ha. Kira gutya. Curanga mu kindi cyumba. Dore panado. Okay. So we know two things. Ubu tumaze kumenya ibintu bibiri. It loves Bollywood music. Ikunda ibiririmbo byo mu Buhinde. It has a bindi on its forehead. Kandi ifite na bindi mu gahanga iriya sidija. Iri mu gahanga n'akana bahinde kazi bishyira mu gahanga. Harya uvuga igihinde mwana cyangwa? There are over like 130 different languages. We hari indimi zisaga iryitatu mu Buhinde. Urumva namenya ari uruhe rurimi vuga. Basi vuga rumwe muri zo. Yeah. Okay. Hindi. Reka mvuga igihinde ntari bihinde. Cyangwa iki urudu. What? Reka tukibaze go irashaka ikiriyo pantaro ubundi. Obviously wants something. Byanze kunze hari ikintu iriyo pantaro ishaka. If give it. Ushobora kukihereza. It'll stop. Ikarikiraho, ikareka kwica abantu. Urebe. आपको क्या चाहिए? Uyaje anavuga igihinde. Ipantaro iramureba ariko. Uretse igihe mwana. Ipantaro yaragira agaruka. Ivuye kuzana akaboko hano. Akaboko k'umuntu do. Hari umuntu yigeze guca akaganza kari. It's Hindi. Iri kwandika igihinde we. It's a Hindi. Ni igihinde. Yatangiye kwandika ngo Kerat. Kerat? What's Kerat? Kerat ni biki? Ni izina ry'umukobwa. Ni izina ry'umukobwa nkuko wakumva ngo Mukamana cyangwa ukumva ngo ibiki. Bivuze ngo ipantariza ubwenge. Sasi ipantaro ubundi biti. Yaranditse ngo Kerat njyewe. Who's Kerat? Kerat ninde? How should I know? Nabibwirwa Look up your employee records. Reba mu bakozi mwakoresheje. Twe nta bakozi tugira wana twese tugira baye bakozi. Lines of subcontractors. Niba abantu babanyakiraka twe nta bakozi tugira ngo twakwandika nta banyakiraka. Baragukorera ukabishyura bagataha. Then how can you know if you're employing fair trade workers and that
They aren't working in sweatshops. none se ni gute ko mwavuze ko mukoresha abakozi neza mukabishyura neza iyo mugiye kubarangurira gute mudafite liste y'abakozi batanakoresha ifumbire varuganda That's just a line. What are you niko ibintu bimeze uzaba ubimenya nawe ojawe yawe yanaku What we can do and what we do know is we uzi ikintu tugiye gukora nonaha everything back about those genes. We know exactly which genetically nta kinerega tutahinduye nako twaranabeshye ab'imbuto abifumbire seed they've grown from. byose twarabikoresheje mukoresha ifumbire. You're using GMOs? Mukoresha ifumbire GMOs. You can make a pair of jeans for $5 and sell them for $150. Gams organic n'ibice organic matters ibintu nk'ibyo. None se ukeka ko ari gute barangura umuntu ku madolari $5 bakagurisha na kijana $50 bakagurisha ku $5. Kerat. Kerat. Kobwa yaje hano. Rongera arayihamagara. To. Iri kwandikisha urutoki rw'umuntu iri kurukuba cyane ku buryo rusigaho amaraso bikiyandika. Nanditse sasa uko yakanditse ibuka ukuntu filime yatangiye simubyibuka twatangiye ari umwana w'umukobwa ruri gusoroma ipamba yari ari hano maneke yatangiye kubatera inkuru yatangiye kubabwira story iri kwandika hakuno iri gushwaratura sinababwiye gutora ipamba amagambo sinababwiye ko nta filime mbi nzabazanira ibyo bintu mwarabyibagiwe ikibazo namwe murifata mukageranya n'inzanga cyangwa inzavumba bari abana bagira bafashe ibyatsi ngo batayagwamo nibo mungereranya nabo nabonye ari utumaze iminsi tunjomba intoki ugaheza se wari umunsi umwe umukobwa yari avuye gutora ipamba aza hakuno senyi ipamba mwibuka ngo iri pamba ritunganyirizwa mu Buhinde imashini hano imashini ifata igishura cyiwe cyawe yaguye mu mashini sya imashini yaramuseye gasana hey imashini yakamuseye amaraso ye yagiye mu ipamba bivuze ngo iri pamba niryo bakoze miriya myenda yabateye story yose Dad. Nuko yapfuye dead nuko yapfuye. How old were you when you died, Kira? Kera upfa ufite imyaka ingahe? Kika kuno afite imyaka 13 yarakira umwana muto cyane pe mu buryo bwose bushoboka yari afite imyaka 13 yarakira umwana mutoya. Sasa kukiagaruka called child labor for nothing, right? Ibyo bintu nago babyita gukoresha abana batarageza imyaka harya manager we. Hold on now. The CCC has strict ethical standards as far as tugira amategeko tugendera. Said you can't trace back who works for you. Kandi warumbwiye ngo ntago ujye ugira abakozi ahantu mubandika ngo ibice byose. Siko mwari mumbi. You guys were supposed to be the good guys. Nari nzi ko muri abana beza. Sibyo. I came here to do good. Je naje hano ngo nkora ikintu cyiza. Half price clothes. Tunakugabanyiriza imyenda shawe kwibaraguza gutyo. Tujye tugohera ku giciro kimwe cya kabiri. Tugomba gufasha uyu mwana w'umukobwa. Kelan bagiye kumufasha. Kelat हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? Justice? Shaka iki? Justice? Shaka ubutabera. Munshakira ubutabera justice for Kelat. Munshakira ubutabera nimba atari ibyo ntibikunda. Hey! Ipantaro yabaye ipantaro. Kize gutya. Kandi mwibuke mu gitondo nibwo bagomba kuronshinga ipantaro nshyashya ku isoko bakayicuruza. Abantu bayagariye bayipostinze ahantu hose ipantaro yabaye ipantaro. Kumbe icyo batazi ipantaro. Ipantaro iri hano si ipantaro. Ni gaheza. Hey! Si ipantaro ni gaheza. Kerat, ese turamutse tubwiye isi yose inkuru yawe warekeraho kwica abantu cyangwa vuze mu cyongereza vuze ngo iki? Kerat nta nubwo yari yarize n'inkandagira bitabo baze ko nagize 13 mfite AE baza ngo mubiki cyawe kumbe cyacu ko ni Craig cyavayo
gitera kelati gitera yamaneka ipantaro ihita icaho ipantaro yahise ivamo icaho kigoryiwe nari mufite You just made her mad again. none urongera uramurakaje mumbabarire. Get the memo, or are we talking about a pair of killer pants here? Ese turi kuganira ku ipantaro iri kwica abantu hano cyangwa ipantaro yahise icaho hano niba rifite na gahunda yo kubizera ntibiba bigikunze. You knew if you hadn't hidden that girl's death and if you let iyo mutaza guhisha urupfu rw'uriya mwana w'umukobwa ukareka tugahamagara polisi buriya abandi bari kuba bakiri bazima. We ibyo babita God insubordination waba usuzuguye Imana ikigoryi. Polisi tuyihamagara mu biki sakuza uko ushaka byakaze nkavuye n'ubundi ndakwiruka birahagije namwe murekeraho mugabanya akarindi n'akajagari. More pairs of those jeans are there? Ubundi mwakoze amapantaro angaya ya buriya bwoko 175. 175 nizo pantaro twakoze kuki bivuze ngo ubwo hari amapantaro 175 ameze kuriye iki More of them are alive. wasanga ari amapantaro yose nayo ameze nk'iyi nayo ari alive. Mana yanjye iratuze ipantaro iratuze gihita gikwepa kandi nico kiba kizambije ibintu. Dore ibibazo byabaye ibibazo rero dore ibibazo ngo birajya byabibazo mwana uzi ikindi tubanze tumenye neza ko izindi pantaro zo tari nzima kumbedo. Hey indi pantaro nayo iramanutse zose bivuze ngo izi pantaro uko ari 175 ni pantaro nzima kandi zose zikeneye kunywa amaraso zose zinywa amaraso. Mana yanjye ubwo bivuze ngo uwajya kuyigura uwo ari we wese ipeyazi bagombaga kuronshinga mu gitondo bivuze ngo wajya kuyigura uwo ari we wese yakwisanga gusa ipantaro imeze uko. Heheyi kanicare mbasobanurire filime mwe muhumure. Izi minsi nshaka kubakaraga movie ukarya show bihoraho. Bajano baje bakurikiye amaraso do kirano mu mapantaro ahantu amapantaro ari ipantaro indi iramanuka do cyewe amanuka indi pantaro bose babireba uze ngo uyu ni kelati wa mwana w'umukobwa tuganiriye inkuru yiwe byamugendekeye amaraso yaguye mu ipamba dore aho zarunze imirambo myinshi koko amaraso yaguye mu ipamba iryo pamba barikoramo zino pantaro bivuze ngo ari kubazironda urupfu rwe rwagiye gutyo gusa ntibigeze babaza ngo byagenze bite byarangiye uko nawe rero ari gushaka kwihoreraho. Hey kumuriro wakavuyo mubonye ipantaro urebe filime kumuriro wakagiye dore ipantaro Mana y'isi n'ijuru batarasokwera abakingiranye. Craig bimeze bite natekerezaga nkeneye ko mu mpereza iyo kamera yafashe ibimenyetso byose umva ikigoryi. Ntabwo natuma iyo nkuru ijya hanze kandi ndakeka muri kunyuma wapi ntabwo byashoboka. You and your bunch of CCC hypocrites are going. Wenda biriya bigoryi by'ibibosi byawe n'iki gikampani cya CCC murajya hasi Shruti, I didn't know you cared. Ese Shruti sinarinzi kutabyitaho byose mwana ubwo akaba byitaho. Be a first for you. How does that feel? Urumva bimeze bite? To make it right. Si wewe wavuze ngo uzakora ibintu byose kugira ngo buri kintu kibe kimeze neza muri kampani ngo ntacyo utakora. That door is going to burst. Vuba cyane ruriya rugi rugiye kumeneka. You or the camera. Ubwo rero murahitamo mwebwe cyangwa kamera. Ni amahitamo yanyu. Suye inyuma ipantaro ziri kumena urugi umva do. Ni kamera washakaga? Come and get it. Ngava yitore turebe icyo bizakumarira. Va yitore se. Basubiye inyuma uyaza gutora kamera. Gutora kamera hano. Just give me the camera, we can all go home. Je mumereze kamera twese twitahire. Twigire nkaho ibi bitabaye wana byanarangiye.
nana bongeza umushahara rega njyewe ndi umwana mwiza ikigoryi abantu bari gupfa ngo kirabongeza umushahara mujye munyumvira amayibobo cyaze sha bakire saba abakire ntago muri abantu abakire muri kureba iyi filime mube mubizi ko ntavuga rumwe namwe ariko impamvu ni umururumba n'ubukene babunzengurukamo ni ubukene n'umururumba babimvugisha Craig tushiruti she gutya she gufata kamera shiruti ngwino ariko gedage idagire shiruti Okay, Craig. sawa You win. sawa uratsinze ntaribi turebe icyo bizakumarira sigiriya kamera ngagenda ujye kuyifata genda ujye kuyifata nyine kigabo cyawe cyamukubise umukasi mu mutima nimba ari umukasi nimba ari iki kigabo kiramwica ntago gishaka ko iri banga rya kampani rijya hanze kirashaka umwanya w'uwo manager hasi hejuru ibaze kwica umuntu ngo kugira ngo ukunde we manager ibitambo bitangwa hano hanze aha Kaboyo yarambwiye ngo hari naho yagiye bamwaka ruswa ishingiye ku kiniki ndawe se Kabo warabyeme cyane warabyanze ngo nge nzi kuvuga aho yankomeje reba iyo ndangare kumbi kurera nta kadirimo agiye usenga Imana ngo uturwe hasi wa mbobo we none ngo ntago aha anisane filime to kigabo cyaciye umukobwa arakibona ipantaro irakurikira murayibonye umukobwa yarabibonye cyawe kiriya kigabo kiramufata zana ibyo zana iyo kadi zana iyo karita iriho amashusho ntago watwangiriza ipantaro yacu twari tugiye kuronshinga erega wapi ntago byakunda ntibivamo akuriya ni umwenda gusa mwana abantu bari uriya ni umwenda gusa reba reba ni umwenda utangiza ibidukikije ecosystem kerati we ubutabera rata hey tangiye guhamagara ipantaro muvi bahise SLAX nimba bisobanuye iki simbizi cyaramunize cyaramujwigirije nimba apfuye nimba ahwereye sinzi kumbi beredo ipantaro zaziye rimwe ha yavuze ati kerati we ngwino ufata ubutabera ipantaro zaziye rimwe zigeze nko muri zingahe nka veni zizira rimwe ziza zerekeza imbere y'ikigabo zabonye nta keza k'iki kigabo n'ubundi nta keza kacyo byose kimwe kamwe mbaya zavuyeyo ikigabo biragicanga cya Craig pako panaro tamoki kiki ipantaro ihondagura umuntu n'izindi zose zivayo zimwirambika hejuru zimujya hejuru zimunywa amaraso to hey zamunyweye amaraso ntako zitagize zifiteho na S-mark to zamunyweye amaraso zimuvanaho n'uruhudo hasigaye agahanga yewe jata we gahanga na jihiki to nuko zamusize zirangije jicaho kama komando umukobwa hano arabizi yiryamishije nawe ziramutse zimubonye icyonzi cyo zamusoroma mu magara iyanyuma icara yibona igenda n'agataye kameze nk'akimbwa yurira urugi yibonye ipantaro irenga umukobwa arakanguka
undi zamuvanyeho uruhu hasigaye utuntu tw'udufupa tw'inguruguru. Hasigaye umuntu umwe. Ishopu yari yuzuye abantu, hasigayemo umuntu umwe. Iyi filime gake gake bucece mu gace, ipantaro bakozemo akazi, iri pose ituje yicecekeye. Ipantaro icaho kobwa yageze gutya, bigeze mu masaha ya mu gitondo, burimo buracya, sasa amazi shyira 2:00. Sotsa ryo yirukanka, ari gusoka ipantaro ikakubona nawe. Sotsa ryo shano cana amatara, bwakeye tayari. Hey! Umva urusaku rw'abantu baje kugura ipantaro sasa tayari. Mbundi filime, ubu filime nibwo itangiye kuryoha. Rebye ipantaro, arayireba, areba ipantaro, arabizi ko ari umuzimu wa kera turimo hano. Arayireba neza yitonze, yayije imbere. Kerati imurya sinzi, ndakwinginze ntubikore. Ntubikore, ntiwica abantu Kerati. Aba bantu nta kintu kibi bagukoreye Kerati we. Ndakwiyamye we yanze kumwica yiza imbere. Kerati ntabwo uri kunyumva ariko. Ibi ntabwo ari byo Kerati we, jya. Ibi ntabwo ari ubutabera uri gushaka. Tayari inzugi zirifungura, lockdown deactivated. Bivuze ngo abantu bari babizi ko ipantaro irajya ku isoko uyu munsi, bari bakoze payers 170. Dore ipantaro ngo zirahita zijya ku murongo neza. Uyaza gufunga hano hatagira uwinjira ngo agure ipantaro Kerati yafunze. To ipantaro zihita zijyana ku murongo neza, zitonze, ariko uriteguye cyangwa hakuno yaje gusunika hano, ntabwo ashaka ko binjira ngo bazigure. Bamusunitse barya kubita umutwe hasi, kubisa umutwe hasi kuri kwikaro, kurameneka. Dore ipantaro do, hey nyagasani, dore ipantaro. Aba bari gusiganwa baza kugura ipantaro, ntibazi ko ipantaro ishaka kubakoramo akazi. Umwana yaravuze ati gute urupfu rwanjye rwagenda gutyo gusa, nkeneye kwihorera nanjye mu buryo bwose. Do amaraso bivuze ngo ipantaro zabakozemo akazi abaje bizanye. Kakana k'imyaka 13 nakodo ka Kerati. Nyabarongo iri kwicizani yarangiza ikazi kanakora isuku. Sasa mbwira ukuntu wajya gusobanura muri leta ngo ipantaro niyo yisha abantu. Umukobwa yararebye n'akadara cyayifite mu ntoki. Iri bimenyetso byibura byagaragaza ko ipantaro atari ipantaro nziza. Baba ari n'abayirimbura bakayirimbura byibura. Barakwereka byageze kuri wa mbere w'ubusazi, amaraso yamenetse ni menshi. Ipantaro ntabwo itagize do, none irabica itiza no kuhatorosha neza yitonze bikanarangira. Abantu mugenda mubukira ibyo mutazi, mutegereze mu minsi iri imbere nzababwira iduka ricuruza ibyangwe abariho muzajya muhahira. Ahandi hose naho nzi filime yacu nuko igenze, bahitaga nguki, bahitaga SLAX. Duhure mu kanya muzikurikira, banyitaga heza, banyita Simba. Ciao bye bye. None reka mbereke filime tuzareba kuwa kabiri, sibyo? Hitana nayibahereza mbatamosho n'ubundi byose ni kimwe. Namaze kumenya ko nta nzu nzatunga i Kigali. Iwacu ni mu ijuru, niho gakondo, ni kuri gakondo ni mu ijuru. Ngo biranoroshye ngo tuzahasanga abagore b'amasugi b'amaso manini. Kandi mujye munashimira Kaboyi, niho baba batayemo movie kugira ngo mwirire show ya kanone mbasigiremo filime tuzareba ko nakoreka nyibereke. Abantu bazaza kuwa kabiri rero Kicukiro muri Antonove hariya live abari show, ntahari Savimba bahari adahari, abandi baba bahari. Dore filime yo kuwa kabiri tuzareba ngiyo. सबसे खतरनाक दुश्मन वो होता है जिसके अंदर मौत का डर ही ना हो. Sibyo kuwa kabiri hari na filime
filime nshaka kubereka y'inyarwanda. Uzi umwanzi mubi ngo ninde? Wa wundi udatinya gupfa. Umwanzi utagira izina, umwanzi utagira isura, utagira n'ibimuranga. Ikintu cyonyine agamije ari faya do ari ukwihorera karabaye. Iyi filime kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove urinde banyita Dum mama we do Mr. Kagame kuwa kabiri azaba ari nsobanuriye filime MC Galaxy, MC Naisi, dangerous weapon ever to be made. DJ Omari, DJ Kerry, turya show. Isi igiye kubona intambara itigeze ibona faya isasu kirimbuzi. Nimba ari icyo mugikore nonaha Buja Entertainment. Iyo ugiye gufata umusazi turakenera abandi basazi babiri bamurenze. Dufite mutima wa gisirikare do mutwirinde go Akshay Kumari umwaktere wa mbere uhenze ku isi kumukinisha muri filime yawe. Badero ko buriya n'utwara Tiger Shroff Experience or matured kone barwana ujye ukoresha experience n'ubukuru. Muze urashaje ndashaje ariko mfite imbaraga ndanarenze. Nanjye ndi fast and furious, nanjye ndabangutse kandi ndihuze. Niki kintu uzi Akshay Kumari na Tiger Shroff filime kwa kabiri. Captain Misha or Pam IT specialist or hamari iyi misiyo ugiye kujya udajyana na Captain Misha umu IT watanje ni na maneko wacu tu. पैकेज को ट्रैक कर लिया है. twamaze gukurikirana igipfunyika twabonye ko kiri muri Vault iri mu Bwongereza babwinjira batyo. Kuki mutajya mugendera ku mategeko? Jya ubwibone bwanjye burenze impano yanjye. Tiger Shroff no impano yuriya rero yo irenze ubwibone bwe. Dore abana cyawe bahise ngo iki bademiya chotemiya. Ubundi iyi filime isohoka rimwe mu myaka amagana. Parika hakuno baramufata. Ubuhinde bwose bugiye kwirengera ingaruka kubera ibyo bankoreye Nyagasani. Kuwa kabiri Kicukiro muri Antonove murakeka muri intwari za nyazo. Mugerageze mu mpagarike. Iki kibuga gishobora kuba ari icyawe ariko natwe turi abakinnyi basaziye mu mukino. Turi abakinnyi basaziye mu mukino. Kuwa kabiri turya show Kicukiro muri Antonove MC Galaxy, MC Naisi, DJ Omari, DJ Kerry, Mr. Kagame akuno King Panda tuzaba turya ifoto kuri red carpet. Ubuhinde burakarama. Umusirikare warakaye abameze nk'intare yarakaye hakuno araka. Ni kuwa kangahe? Kuwa kabiri. Ko agenda ahinduka mubi bikabarenze nyine. Umusirikare warakaye hakuno Tiger Shroff Kritik Roshan sorry Tiger Shroff Akshay Kumari Bademian Chotemian turi inshuti zacu. Umwe muri twe yatanga ubuzima ku bwundi ariko kandi nanone umwe muri twe yakwambura indi ubuzima ubaye uzanye ubugoryi. Tiger Shroff na Akshay Kumari basubiranyemo. Mwicare mugwe neza mwe kuwa kabiri duhure nje nzajya mbatamo show non stop.